na poso di debatado na mapokata na tuhamu marhite-hite goar ni debata ama anak totot di perbadiro mado na binadumu di debata dan jadi sirang ni jol. Amin. Tapos sa acarata, marite kibaktian singkat, tapasan ng Jono Hita Marinde, nomor 747, dungi mencah ayat, dungi tangyang mani. Marinde Mahita sa nomor 747, luguna o Tuhan tubutubo maaw. O Tuhan tubutubo maaw, tudalan lumoni rohani. Ponhoso ng Magdalanaw ng Rahis Mall Sidara natin. Guguyon na aw na po sa mo. Pasahat po rin yung lukton pay masahat kusut ko aw. Hata ni debata nagabi ujahan ni Parpungata, lumobi ujahan ni Haporsyota, ni Nanay Mamuka, ulan pesta las ni Roha Hita. Dene dos yang buku ni Panurang Isaya, di bindu 2 ayat 5. Ujahama hata ni debata di Hita. Beta hamu ale pinopar ni si Jacob, merdalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Di bahasa Indonesia itu, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Wala ni ima sahna batang yang mahita. Puji-pujian mardongan mauliate Tuhan namin, sembah rohan namin na punto na pamu na marmuliay. Isaluhud dengan ibasam daw asing na rohap Tuhan. Napapunghok kami di bagasa no bason, marhite pestalas ni Roha. Nanay si patupaw ni hasuhuton nami marga si Bagariang, keluarga besar si Bagariang. Tuhodo pasatang Tuhan lawan nami baga sa Borminon. Asa homa Tuhan namandungan ni amin, lumubi hasuhuton nami. Asa tutum di baga sa las ni Roha mamuka ulaw nun. Mulai siya ng bason sa hati hasisipul na anon. Orasi hamisan hukna, lumubi ang kaundangan. Nanay Ruto Pesto Tuhan, ramuti na sila di perdalanan. Asa, ibaga sa lasuroha, sa luhut. Ang Naruto Peston. Tuhan, tuhodo pasatami sa luhut na, dagit kundi namin, lumubi hasuhutan namin, parana ng parburo.
Tugtong ramuti na sila Tuhan, tambaya ipason do las de roha. Lumubi tiur ni pikiran. Laos maninang hami sa luho na punguno ang lison. Ima tani ang ele nami todo pang Tuhan nami. Pashatami may marhite-hite anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baik, selamat malam, selamat berjumpa kepada hadirin yang hadir di sini. Sebelum saya membawa acara, ada baiknya saya mengucapkan selamat tahun baru 2020. Horas Madinah Saluhut. Sepatah kata dari ahli bait ataupun tuan rumah ataupun suhud siabulonan. Acara yang kedua, sepatah kata dari pemerintah setempat ataupun Bapak Kepala Desa. Acara yang ketiga, sepatah kata dari Raja Tua-tua yang ada di desa ini, Lorong 2. Acara yang keempat, membuat Tuan Gondang. Acara yang kelima, acara dari Anda untuk Anda tentunya. Baik, masuklah kita kepada acara yang pertama. Sepatah kata dari Hasultun Godang ataupun tuan rumah kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Atau masa tadi Godang tunguan las neroha mau lihat dulu taluk tutuat tertinggang basa ala dili ando dihitakkan amar hibason lamar hula-hula maranya nakon maraja marna tua-tua songoni dohot yak kamar pangulan ria tempat titik teh ima dongal sahuta bison jong dohami sian hasuluton bolon niat apa pala si dohon nami ala ido songon dibayan tujuh acara di son yang kami hormati lima bapak kepala desa di desa Kodi Godang. Yang kedua yang kami hormati lima hula-hula kami atau tulang kami semua dari atas sampai ke bawah. Allah napo sope naging lepe hula-hula namin. So ni mamuse hormat kami pinupal ni raja di pos-pos lumbang batu, Pankar, lumbang gaul, si Tauruk, si Tumeang, si Bagariang disolong kami amang doon tamo kainang dang alan niya doon na dihami daw alay nung asungan niya ka na masa ikaw na doon hiburan na pala sa uso isang mangido kami tuhan mo sudah pamili namin muli ate doon namin tuhan mo na dilakamuha katiki o mga dobi pesta ni anak namin ima masugot muli ate madoran namin tuhan mo na sudah pamili namin laro makulong namin so kung di maduro na boy suara namin mardongan mauli ate yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gede-Gedang, yang kami hormati Bapak Ibu keluarga ahli bait yaitu yang sedang mengadakan hajatan atau resepsi pernikahan anak atau adik kita di rumah ini. Dan yang kami hormati bapak kami, orang tua kami, serta saudara-saudara kami, sanak famili kami, baik di desa ini maupun desa tetangga. Di sini izinkanlah kami mewakili dari pemerintah Desa Gede-Gedang menyampaikan sepatah dua kata di hadapan kita bersama. Yang pertama, kami dari pemerintah Desa Gede-Gedang mengucapkan selamat atas pernikahan anak atau adik kita di rumah ini. Yang kedua, pesan dari Bapak Kepala Desa, di mana khususnya kita sebagai pemuda-pemudi baik di desa ini maupun desa tetangga dalam rangka peresmian atau memeriahkan acara pernikahan ini, marilah kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban untuk dilaksananya acara kita nanti, di mana kami minta kepada pemuda-pemuda kami, mari kita sama-sama mengamankan diri kita masing-masing.
Jadi itulah penyampaian kami dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Jadi semuanya mak masuk tamulai Tuhamuna para musik nami Andorak seterhorang nami dia keteter nami di Burninol pas dorohan nami asa alu-aluhan damang jolo tua mata namar tua di batak. Mau lihat yang mana malu nami nunga dia dua-dua damang tua mata di batak. Saya mau masuk mai mana di Bugasa pesta nami mulai siang nama muka satu nama puliar sewa jadi di sampai ala ada ngaro dia kabarisan ni hula-hula nami semuanya amat taraja na tua-tua pemerintah asa alu-aluan damang gondang kami. Jadi mau lihat memang pertarias nama lo mengadia dua luhun damang tu si raja ni hula-hula nami sama ni selamat taraja na tua-tua pemerintah pengungkomi nama sangalan na dito nga ni hutan. Jadi sampai ala nung adong dia ka situan na torop asa alu-alun damang ma jolo tu situan na toropi. Jadi mau lihat memang pertarias nama lo nung ngadia dua luhun damang tu situan atau jalan nas na romanan nasida. Jadi sampai tukau nami madiak keteter nami emang pertarias nama lo. Masa baik damang dihami sama pandok yang tua-tua. Masa marmula gabi ning nahapi marmula horas manupah yang manta de martua di batak. Jadi pos rohan nami bambang gondang mula-mula. Padamang pangiduan nami gondang mula saya marmula matutugabi marmula horas manupahi amat tanah martua mula jadi disope asa sokong na hidupnya kana tua-tua sianjur mula-mula sianjur mula tupa sianjur mula jadi nung adi bayan damang gondang mula bayan matong gondang somba asa marsok pahami tu amat taraja na tua-tua nang sokong nang akatuhula-hula tarlu mo bima tu amat tadi batana martua mula jadi. Asa lihat ini panggabian, lihat perhorasan dihami saluhu, lihat karena marhamarangi terlalu bima na dipinta ni ulas ni rokatu arisa dari on satu nomor sogon bamba dihami gondang lihat dia di asa hunyat tong kami ya katotor kami.
kami kondang diat saya diat mapang gabian diat mapa horasan di kami jadi sampai ngisi pulau nami dokter nami hasil hutan pada mang madihami sama pondok niat karena tua-tua malah di tahun namual tio pina masuk matu hasuhatan malah mang ido kami gondak si tio las padu muda mang matu gondak kasahatan kondak-kondak mang masalah rombongannya kemang burunami buru diri salah hubung para nirajaya pos-pos ningrat manopter mahami pasuruhan nami asa baik damang dihami kontak pula asa marmula gabe marmula horas dihami na marhula-hula marburu kontak-kontak memang gondang na opertusi Nami. Sor kami nang tungu nama hula boru. Betul tuh. Mangido kami kamu abang pandai nami. Asabay damang diri kami gondang soba-sobay. May damang. nasa di pagar batu nina tonggido rambuna molo hororonya ke pasu-pasu siya namat tadi batado alay parhitian do hami ang kahula-hula jadi nampen no di haroronami pasato pasu-pasu marhitehon yang kolos dais saya ditampay Tuhan tadi dia muna daisnya kamorawan dahon ya ka daisnya kahasa apon agabion tuak kari namang ito jadi amang pandanami di juga sa tikyon ng Roma kami pasahatong pasu-pasu tu pamuron namin ban magondak pasahatong pasu-pasu
sekolon nami tontor nami do raja yang buru nami ban ma mihami gondak si tio las pada mutu gondak kesehatan. Muna buru nami permusin nami baik panomuna ya sawo semua kami rorona sudah. Pandi nami, Gabi aman, gabi. malaleng manotor mangami, doho pamurun nami. Itu mah amang kondang mula-mula. Saya marmula matutung gabi marmula horas dihamiat kana marhula-hula marburu manupah ya mata di batana martua mula jadi atau amang nama nami Gabi aman, gabi. jadi numaipe mang ido mahami asa baik dihami gondak sombah asa marsombah hami tu si raja ni hula-hula nami songani nang tua mata na martua mula jadi pan mang gondak sombay. Pero paso-paso, doon manginig pamuro namin. Kaya mo ma, kondang na mardomo to siya.
abang pertarias na malo. Isip bulan namin to nami do sa ido di bulan namin. Asabahin masuk ang naido niya kana tuwa-tuway. Dibuat mual tiyon na pinamasok tuwa suwatan. Nang ido kami gondak si Tio. Las padu muda mangmatu gondak kesehatan. Gondak-gondak magondang na ubantu sih. Nunga hubo apena baru main si baru tino don niroki baru niraja baru namora mora maroha baru Binai mami nagabe sirok kapi tepiku dongan saroha sisa data sisa dahulu Lapature lamangoti wona dongan sabar sisa dasolu
baru mainan lele pinai mami nagabe sirok kapi doli dongan sahata sisa dasalu di ngolu-ngolu mahir bang matangan areina areina lewat baju-baju duario dalam gotong siapa Tuhani mapino pansalagabi amisono baru makan besanon pangkat tibi lapature lama ngerti bona dolan sahata sisa rasolu di olu-olu baru mainan lele pinai mami nagabe sirok kapi totiku doan saroha sisa data sisa dahulu baru mainan besanon pangkat tibi lapature lama di hona doan saroha sisa rahata sisa raholu doan saroha sisa rahata sisa raholu Mate lagu na pertama nahubom bay ng parumenmon siyang baramangkan olo Uhula
dunia nasa tolak digogoki nasi kudoina ikan sisa suka di madong di damani dak samana sisa di anak kepomo dak kesosoli hoina dak kesosoli hoama bagi yang hidodana bagi bumi bos orang alerina nabi lagu anaknya lupa na hidupku tadi yang nama dongan di anak kacang mau murni hai pas jalan tadi yang tonang di perjalanan kacang mau murni jalan pas jalan tadi yang tonang di perjalanan Ombak lagu nabataluh asohot songon dalihan jangan dengar ceritaku jangan pusingkan omongan orang yang penting antara aku dan sama-sama saling percaya yang penting antara aku dan sama-sama saling percaya biarkan saja badai mengadang perahu cinta takkan terguncang yang penting antara aku dan sama-sama saling percaya yang penting antara aku dan sama-sama saling percaya cinta di dalam hatiku hanyalah milikku seorang baik dari aku bernyanyi hanya untukku
diriku padamu hingga kau tega menyakitiku. Kau sia-siakan cintaku. Satu kenai nama tinggal hono kuma HP sudena posoni naing saha nama au HP diha tua lupa honi sudah
juga manamang Sikyon Udo kami Warga si Bagariang Nilang kami paglang di Madinah yang buhat namin orang namin beri namin kami pembangunan namin tidak mengharapkan kita kami bilang kung kami bosan kami ngayon Amin. Tonggo masa tadi gudang di punguan na pinasangapan pungular si Roha mauliate ma di pasaharo hatta tua mata di bata di siala partikian di Arisa Darion di liando di hita toktong mardongan hay paso ng kalas ni Roha di hita sa lukna mauliate ma di pasaharo hanami tuhamuna pangulani huriya nami kamang doa kainang di akarinap salpu adong bison titipan nami maburu ni Rajay Margalubis na nagabi calok permain nami marhitei titipok kami tuha muna marhitei sa Darion o mambas na matikina di nadapo partikian na denga partikian na uli na manjalo ko masumasuang parbagasan na nasiyan doon at batay na pinasaharin na kusona agut na ipasahatan ada nagok kami tulang na namin lubis marhitero kami mangarap tuha muna pangulang inuria nami nasaliak kamuisin nalawan nami calok permain nami mangdukot tu doroni tuhani marhite itu ngadong diap ka pangalunsyon ni calon permain lang yon diap ka rin salpu selama tinggal titipan namin dito nga ni Jamunaon siyan hami keluarga besar hasuton paranak marga si Bagariang parjolo hami minta maaf jadi so ni ma di buka seperti kion marhite yon diap ka haroro nami akamang inang ba upasata mi may mardongang mauliate ma dia mata di batahorat sita salutna jala mauliate ma donon nami di keluarga besar si Bagariang songoni nang dohot marga lubis di tiki-tikinok salpu na pinalumihom mo ima nang calon parumain muna dito nga ni Hami Parkobas pangulan ni Huria taha KBP Hapoltahan dito nga ni keluarga nami las dorohan nami amangin ang percaya diri do amu tu Hami dinalaw mga ramoti calon parumain muna laos tung songonipe diulaw ni marhite dinang pinasa muna parumay mo tu kami pe saliling di jolo nami ba maluadong diak ka pagkatayon nami rugani na binigi muna nang sengaja na so sengaja kami bagko na mayamang ala sama-sama jol madoita o lodong kesilapan tong matsimanga pagkita so manima di alus nami di suara muna last to pemain ba malihat man di Tuhan neng burhan na mahuan naman jalo pasok-pasok parang sa ripeon do tanah ni si Bagariang secara pribadi ang isaw tikian alam kita sa ribu do namburu mo perbagason kubereng godang palumian di son melihat may Tuhan eh. Tiladin daw main di Jabon. Lebih tiada aku masuk di Jabon si Bagariang dah main dah. Ala na saya parwang goreng ni palumian. Mudah-mudahan mah Tuhan mah memberkati rumah tanggamu na marsogot. Dengga ka muna. Itong-atongan ni par keluargaon muna. Lumubi mga pasangapon nagudang manang naturasta. Di antara kedua belah pihak keluarga si Bagariang songani ng lubis. Songani dapat itong-atongan ni masyarakat wala subur Jumat kuliah. Jadi aka edam di son, dua mabeno na laibo to berpasaribu. Aka termasuk paribamu deh, aling alawi mana niya anak nami. Ala nang tabuha mamanjalo pasok-pasok pardonga sa ripian tutungan ni Uriay sama di tunga-tunga ni keluarga muna ima si Bagariang do lubis pa sa time at donga mulyate.
Debata jauh nami na marabang sa dibanugin niya mula dari puji-pujian di pasarwa nami itu oleh Tuhan dia rianon siap tongan ni jabu nami na marapang na marjual sigong gumnasa pangisina ujau kami da guar mo na badiay markite pagpungan nami diti kinaw salpu roro na ni sebagai yang palumehon na sida di tonga-tonga ni jabu ni parkobas ni uriam di tonga-tonga ni jabu nami laus tikioma ngaruan na sida mangalap dohot ima raja ni hula-hula nami lubis neng buwan nami martongani huriam neng manjalo pasu-pasu patungan saripeo ciako pasu-pasu mana sida nagabi keluarga taulas ni roha marhite na posom ditongani huriai anggiat matau halomuan ni roham ditonga-tonga ni roham siturium may di jolo ni masyarakat godang do piano nakaulaw na naing siulaw nami di siapa tahun nami diadat nami Tuhan asaho na mangurupi hami patogar daging nang pamatang nami patiar rohan nang pikiran nami asanggiat di namardame sonang hamian non dinalaw mangulahon ulaoni manjalo dohot mangalean antara kedua belah pihak di paradaton na pinukan ni punami si jolo tubia to pos rohan nami di nama muka satu nasipul ulaw non asaho na mandongani hami borhati mahami tutongani uriami marhite anak mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan na Uriani Tuhata na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus marla siroha dohitan waing bongot di bagas joro di Tuhata lahu magudurhon panguli dohot orowan nanaing manjalo pasu-pasu para sari beuli pasatapuka mamasu tapahoho marohata martangian nahoho mahita satokin di bagasan rohatabi kita mulai Mak. Amin.